Neka im je bitku izgubio nije, to su braća Srbi iz Gore Romanije. Ispred boračke organizacije Republike Srpske obratit će vam se naš brat sa Romanije, Željko Lalić. Čestiti moj narode Podrinja bratskog. Poštovane porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, dragi saborci, svi oni koji smo bili pod komandom ovog čovjeka ovdje, pomoz nam Bog! Meni je danas pripala ova čast da se obratim ovom skupu koji je veličanstven jer vidim koliko nas ima. Nije teško pričati šta je sve ovaj čovjek uradio, ali nemojte ne zamjeriti ako bi u nekom momentu glas malo zadrhti, jer posle ovoliko godina ponovo ga gledati u oči meni nije lako. A ne zbog mene, nego zbog izdajica koje ko ne znam koji put prodaju najčestitije srpske glave. Srpski narod rekao je veliki Njegod Petrović, blago onom ko do vijeka živi, imao se raštaj roditi. Srpski narod nažalost ima dvije vrste ljudi koji će do vijeka živiti. Ima oni koji će do vijeka živiti i rđom katati dok im je koljena, poput Brankovića, Tadića i oni koji su kneževe glave u Stambol slavi. I zbog njih se neka stidimo što smo Srbi. Ali na svu sreću imamo i one ljude zbog kojih smo nebeski narod. Imamo i Lazara, imamo i Siđelića, imamo i Karađorđa i Matka Radića, ujedinitelja. A kažemo ujedinitelja zato što je prvi put u istoriji srpskog naroda ujedinio srpski narod. Što je po srpsku trobojku ujedinio i petokraku i kokardu i sve ostale znakove i nije dozvolio prvi put da Srbi na Srbina puca. I zato smo napravili ovo što imamo. Bili smo juče u Českom Kalinoviku, malom mjestu i u jednoj maloj kući. Ali u malim kućama se veliki ljudi rađaju. Nikad tamo i u malom Kalinoviku i kaže čestita majka Srpkinja juče i kad je bio mali bio je veliki. I bio je veliki i ostaće veliki. Nažalost šta je doživio? Doživio je ono što svijet hoće. A što hoće? Dobri bi Srbi bili da su nas klali ko 42-3 miliona, da su nas pobili ko 41. do 45. nekoliko miliona i da su nas ubijali ko 45. do 50. isto tako. Ali ovaj čovjek je rekao, izvinite, nema nas više toliko. Nema nas više toliko i nikad nas više niko neće klati i neće klati. Ali šta je dočekala naša čestita Matica Srbija? Dočekala je da joj je na čelu potomak Jureta Francetića, komadanta na Brodu i Drini, komadanta na Miloševićima i Brodu na Drini, kad je 41. godine Drina bila mala da nosi poklane Srbe. To su potomci, evo danas možda nismo znali, ali znamo. Kad unuci Handije Kakije Pozderca u Beogradu vode spoljnu politiku. I to znamo. I zato je rekla naša omladina, imamo 2-3 dobre poruke. Tadiću, bori se, spasi Srbiju, ubij se. Tadiću, želimo ti sreću. Drven sanduk i na njemu svijeću. To je juče poručila omladina Sarajevsko-Romanijske regije i studentica Pala. O tome ništa više ne moramo govoriti. Nek kaplju tamo, nek kaplju trunuće i trunuće. Hoću samo još da kažem, draga moja omladino, da nije vas, ja bi možda bio tužan.
Ali nama o ovom čovjeku ne treba ništa pričati. Mi znamo, svi oni koji su bili s njim, znamo što je ovaj čovjek uradio. Naša obaveza je da vama prenesemo, jer onog dana kad ne bude nas, vi morate nastaviti tradiciju svijetle otadžbinske borbe i one borbe i onog rezultata, a to je Republika Srpska, koji je ovaj čovjek napravio. Prvi put s lijeve strane Drine imamo srpsku državu i zbog njega nikad prodati nećemo. Kaže ova pjesma danas: care Lazo, jel ti suza pala, izladoše Ratka generala. Kaže Lazar: nije, nema više suza. 600 godina lije suze zbog najvećih izdanika i kirilnika iz svog naroda. Nestalo mu suza, oči mu presušile, ali mi nećemo zaboraviti. Djeco naša draga, zapamtite što ću vam danas reći. Ako vi ne nastavite ovo što smo mi napravili, onda nismo napravili ništa. A mi smo napravili ono što smo napravili, na vama je da ne dozvolite da 10, 20, 30 godina vas i vašu djecu opet neko ponovo kolje, kao što su imali namjeru da rade sada. Nismo mi zaboravili ni Kravicu, ni Srebrenicu, ni Bratunac, ni Pokolje. Nažalost, to se desilo. Ali, nažalost, a možda i nije nažalost, osveta je morala biti. Ovaj čovjek koji je za srpstvo sve dao, pa je rođeno dijete koje su mu dušmani ubili, dao je i oca koga su mu dušmani ubili blizu Kalnovika, ubili smo dijete, sve smo ubili. Da li će mu ova đubra dozvoliti da posljednji grob i grob svoje ćerke vidi, vidit ćemo. Da li hoće, da neće, ja mislim da neće. Jer onaj ko obraza nema, neće ga nikad imati. Neću više dužiti, hoću samo da vam poručim još jedno. Ja dolazim iz regije Sarajevsko-Romanijske, koja je možda u ovom ratu osjetila najveću gorčinu izdaje. I hoću ovdje, vjerovatno vas ima, hoću da pozdravim one prodane ljude, prodane teritorije, Ilijaša Srednjeg, Semizovca, Vogošće, Iliđe, Hadžića i tako dalje, koje je za flašu viskija prodana, a zalivena je sa tonama srpske krvi dole. I dole je možda najveći doprinos napravljen za stvaranje Republike Srpske. Jer dani 100.000 pomanjenih, zakrvavljenih ustaša iz grada Sarajeva izašlo i razmilo se po Republice Srpskoj, da li bi mi danas bili s ove ili s one strane pitanje. Hvala vam, braćo, još jednom. Želim vama svu sreću, želim porodici našeg generala da imaju snage i njegovom sinu da ima snage, jer on snage mora imati. Sin ovog čovjeka mora biti jak. A mi smo s njim do vijeka, dok smo živi mi, a i posle nas, oni grobovi na Sokocu će nekome svjedočiti, a kaže jedna pjesma: i kad na muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. Borit će se oni grobovi do vijeka, njima ništa ne mogu. Vama još jednom hvala, moj narode, i želim vam svaku sreću, a Tadiću rekli smo šta želimo: drven sanduk i na njemu svijeću. Jedna je onim pederama i lezbijkama u Beogradu koji kažu da predstavljaju državu Srbiju. Druga poruka je našim političkim vlastima i treća poruka je onim belosvjetskim protuvama za koji radi ovi izdajnički režim. Kaže onaj nesretni Boris, uhapsio Ratka Mladića. Nema on pojma, legende se ne hapse, braćo. Legende se ne hapse. On da se pita, on bi uhapsio i cara Lazara, i Miloša Obilića, i Karađorđa, i cara Dušana, i Vojvodu Stepu, i ostali naše čestite generale zajedno sa Ratkom Mladićem, i sve isporučio. Nažalost, to se ne pita. Svi ti ljudi su u našim srcima, oni su već odavno u legendi. A tamo i pripada naš čestiti general, tamo gdje mu je mjesto. Vidjeli ste onog sramnog dana kad se to desilo, ko predstavlja zvanični Beograd. 5 ili 6 ružnih faca vrti se na takozvanoj nacionalnoj televiziji. Meho Umerović, Rasim Ljajić
Boris Tadić, Nataša Kandić, Ivica Dačić, ne zna se ko je gori od ko. Sram je bilo. I oni predstavljaju državu Srbiju. Poruka za srpski narod u Srbiji jeste: matica srpskog naroda bit će Republika Srpska. Nama takva matica sa onakvim rukovodstvom ne treba. Vidjeli ste kako likuju, puni su nekakve pobjede, jadni i čemerni, a ne znaju šta ih čeka sad. Jer sad moraju da priznaju Kosovo, pa moraju Rašku oblast, pa moraju Vojvodinu. I dokle to sve ide? Dokle to sve ide? Za naše političare u Republici Srpskoj, za ljude koji predstavljaju nas u vlastima mjesne zajednice do predsjednika Tadića, jedna poruka. Kad se izgovara ime našeg generala, ima da se prekrste i da ustavi da kažu general ili general Ratko Mladić. Braćo i sestre, da nije bilo ovog čovjeka ovdje, ko zna gdje bi mi svi završili. Nažalost, mnogi su to zaboravili. Tužno je juče bilo u Kalenu kad se vidi kuća odakle je ponikao naš general.